Hun chak alil rukwang sa Yuamer. Eshkana kakwa eshkwaskwitsi mandio shirenak ningkikechol chirabingkil likak angelain hun shakalil rukwang sa Yuamer. Chiru de hun kamokain yokochis kebal retal li roshil shakrap di Dios. Mapats kaba di Dios sa tikti. Dirati ni Dios nakataw chisali Éxodo kapitulo 20 versikulo 7. Nashtieke chihokain. Mapats kaba di kakwa la Dios sa tikti. Shpanakli kakwa ingkatish kanap chi ingkata tishtoh shmak li anita patsox kaba sa tikti. Eshkwaskwitsin li chakrabain naschapchak chishhunilik arajreruto ruang chishkosh lankilao. Reshtiki bankil nascholop chakun nakingkaten to takapach kaba li Dios kuitoh mahe nakakoslaris di karuke chishtiyebal. Napaliko atin di kwangkep chisalaka kwanghi kanakwan na oksiman res mahi kwangkil shkaba di Dios. Ingkarah tanumeak salaka kauslepar shtiyebal li atin na ines kwaskwitsin. Hingkakuy dakatsektana. Malaktakapach kaba di Dios jal chiho maho. Malaktakakulupan shbanung kil honak likakreru sa shkaba di Dios. Kalang-kalang chi atin li naoksiman kuis kaba di Dios. Kwangkep ningke roksili atin res tiyebal nakrelik chityal ta kulmang hunak likakreru. Tento takapanu kwendri kinebli atin na ines kwaskwitsin uting ata koksi. Lishkabalik kanimak kwal Dios tento naktakelik shloal utsantil atin ng pilak sa chishunili honal. Kama nakakeretal si sa Mateo 6 versikulo 9, malakti sa di Salmo 29 versikulo 1 o 2. Maresale katyang kiling ata iskulupan, habanang koralal ka holy Dios, ing ata kuksidish ka ba, yal chiho maho. Kung chikondis yalalide na skutche ko li chakrabain, nakakabain kip ho Kristiyan, naraknas tiye naklao li Kristo chikokil, malakakta kanil rili Jesus, yal chi atin. Shpanak nakapano akwi lik aruna kulak chikula o shpanungkil. Kung nakakabain kip Kristiyanis kwaskwitsin, ahil runak to kwang sa usilal sa looning rikini ni mahkwal Dios. Asik akrahlal kutan, kaya balslo ale ka Dios rikini kapanuhom, rikini kakaus lebal. Kung ka nakapanuho na kulak chiru di Dios, yoko kuis patspals kawa di Dios rikintikti. Kama nakakeretal sa li 1 de Juan kapitulo 1 versikulo 6, parkuy nastyeke chehokain. Kuilao nakatye na kwangko sa komunil rikin, utkuitoh yoko chipek sa liakap yoko chitik-tiik, uting ka nakapanu lityal. Eskwaskwitsin, hotikake, nakli Dios, numdahinaklis kwangkil, ut ahel rutakak eslo alis kaba. Kuinakapanu ain siyan chalila kachol eskwaskwitsin, relik chityal, haang huns cha alil rukwang sa Yuamer.